Whaatala whātu mai mō mai le atunu. Ia, o lo tu mai mō mai i se whaatisinga whaapitoa le. Ma le Minisita o Atinae Tetele, o ia po i lea o le Minisita o Vaa, Taulanga, ai mai se. Le suawai ma le tise. So i whamoa e lau fionga, ta fionga le Minisita ia OLO AFOA FITI VAAI. A fitai mo le nea wano. Ia, whaatala whātu lau fionga nei. Tau finga. Peo sa onga ngā le suafa le ua ia. O lea na wala. Malo le soifua ma lange mane tai au. Ia, whatala whatu fo i le mai moa ngā whafonga fo i a tatu tunu. O lo o maua lea whatala noanga. Ia, tu sai fo i mani vaenga fo i o le tatu malo, mani Atinae peo keiro o le nganga tonu na o le tatu mafutanga. Ia kako ke whaasoa ma Faalauiloa tuai. Ia ma kako whaasoa fo i po ingi mea e whasosoangi mei fo i ia kako kungu fo i se vai ngoro ni ngaka. O mai e whau kuanga ma kulanga whapena. Ia lau fio, se mta upula tamai se Atinae. Pero vasolen te anei o le ua ia in se malienga o swenga paanga ale Malo le Samoa Port paanga le taulanga. Ia ma se company fo i ua loa lana tautua se lia le pasu tausanga. Le ainga leo le au silva. I le nufuanga le ai satitoa le wha le leia. Ma to e siaki e po le maintenance o le ngata e whangota wa la pasis. Ai, la se tūlanga po se sila le Malo. I le wafu fo le ana pofua. Mo pe malanga inga le vao tutuila Samoa. Ona e pe na mai tau watu pe tō manatu. O le fufanga ne e whaise wafo tuila i leone. Whawhaingo whima wake ia malanga inga i lungo. I le vale o Samoa lua. La se vainga le Malo i le whamungu. Ia ai le i whekua ia sau whamtalanga fo ia i le wafude peonga e sin ia nai. Ia mai tau mai fo tato tunu ko alua vai aso kalunga e mai ia whainga mano longa fo i o le kirisimasi. Ia o lea ua o tō mori mawina fo i le talaina o le Atinae nei. Ia ma le Atinae nei e satitoa ia ngakele fo i aka ko whafsoa inga o mawhauwhaunga moi fo o whina ngalo le atunu. Ia peo le menga sa kau aveanga i se langona fo i o nei ma le pūlenga o wafumtaulanga. Ona o le kele fo se vaenga kupela tunu unga Faalauiloa ia sa mawhauwhau lava i se tūlanga fo i lea. Ia wau le sa whaatino e le si pūlenga Malo e le shipping company. Ia tuatu fo i pūlenga taulanga ia lea la ua koe whaiailoa lea ngai mawhauwhaunga fo ia. Ma ia lo ai kukua i le private sector e le vaenga le kumaoki. Ia peila o ngai eila le kulanga ngā ua whaakingo ia ma le si fo i mea. Se i kako kama whai kau su e ngai lua ka la fo le kau kongkongi mai se i kau whaskuera ko kupere nga kawhea kule wafunga. Ia le la ua maupu ia le kulanga o kako ngofuanga Kosova alea. Ia e company nga ale civil transport po le Henry Slipway. Na ua whaingo ai fo ia. Mo le fot whafkai o le fionga i le South Kalai fionga salama longa ainga. Ia mo le kam whai fo i le e whakingo le Atinae ne. O le wafu. Ia mankua fo i wakele ka ko whelafo inga fo i ai le wafu. E maanga ia o mankua fo i sa se ko inga ki nga ea kilo lava inga ia o nga kasi ia mawhauwhaunga o le Malo. Ma le kūlanga i le sila le mamalo le tinu mankua fo i o mea o mangai. Ia o le avela vo le au o nganga. Ia kilo la i le kemi fo i o kua ngai. Ia e kahua le kinga. Tongo kilo fo i o le lakalaka. E ka kau fo i lanka ko kilo i o le ase finga ngalo Malo kukuila manua. Pe manga o e whaise wafu i leone. Ia e o markeming e lau susu e ngai le ase finga ngalo whape ngā uo o ie. Ia
ko fo i mai la lo fa makalanga I sa toa ia e mo le lei babi o fa marienga la le atu o le mera nga lapel la ko sisila e le mele lo mai ai misala le kule I sifo le kako kumu I le mokune nge I uporo ia o sa vai fo ine mele le anga mai I pia ko o kwa ia e kilo la I le whaafaingo fio se ua unga le tunu foi lea ia e lenga karanga o le security ma saunga le mou foi o soifua langa mankua foi la le pikolea ia ngai se fio na nai e kofe ma kulanga whapenga ia e se sira foi al saunga le mou le tunu o mali whaamari e ingo la ko manga onga ia o ngai lola ia o le tulanga le sika ko amakaia la I le ngofuanga le wha kosova e ide fa moe sa ave foi la fo kuanga Minisita o fatoanga fainga faiva e mafai o ngala ko fa ngainga le piko ngai anga I mai va fa ngotai o kumu I makau wanga le ia ara fo wa o mai no fina lo fa pe e mamau ke le male faingola ko export ia e ku wala ia la ko au ke loinga o le mea le kam whainga malo ke minge ia whaku e se lava ia se wafu whapiko ambo wafamuka inga ia ku leifo ila le ka ko le industry le o whainga whaiva ia ua ke loa salopo wa sit fier kulanga I le kamau ainga le wa ia ima makupe mawal malo le ua me ia I runga le fast food pasenga ka ko export I mea io I amang isi fo kam whainga fo ia le mkanga Minisita ma le mkanga luenga o whatoanga whainga whai ia a kongo le a yengi si ma faufaunga I kua I ae mo le keiminge ia si ka kua maka kua I le mea lea o nga o le maanga ia o le whaunga inga le wafu lea ke le i orku pea al kako kumu o le koso I kako vaai whare le I kukuila o le fotua ia I pea aveka ko vaanga e koso I kukuila me koso vaala I kukuila ia e o I ke aru se la wafe Amerika me whakingo ai ia pole ova kufo ia ke milangi la wei kako me koso vaai o nga potia la le wakule o le vaenga masing koso va ia kako wala basi se kele ioi e koso umai aka ko vaai le Samoa o I le afo I le o le foto va ka ko va voi ma fai umai kwa ma le nga fia fo nga o nga e la val ko mai o la insingia I kongo le Shipyard Henry Shipyard e la ko fucking o fo I nga nga fa le o va pa le siame ma a kusisila ngai au ka folka ko a pe aki ke me o ka ko alia o le lenga I rungo makafanga ia o isi va kwa fa fong le tunu wa mama e le se me fa ia la wa ya o mai kwa e a fo I fucking o ia o le sila mere ia le kai au ngai le nga o so ka ko ngarua au le o paulia mai ka ko va ai ia o le ma le whaafango ka kampangi sainga fo e masalo po le tipsi e o nga le va ia mo ki ngoa lava o recommendation le a whaia ka ko maritime I le ministry o le ko siaki a kola ko va fo o nga o saunga le mu a ko whainga weng ia le fo ila ia a koso I kuar va ale e whaakingo fo I ka ko Shipyard e kua I le kua o ka o be kui ia ua o le mea la kamaila le I e le ko ave o le sea avengi vaai al vaenga le kukuila e ke le nga I fiki e o whamamonga le au mai ko ki kia o ia November kausanga ngei le line up pa ke le o vaafo e ko I fia whale o I fiki le lau au mai le afo I le whamkalanga fo I kako pulengo kaulanga mauafu o le ua whafsoka I mai ia booking sa le ke leo isi whafangoka I faagasolo I ka ko Shipyard le kwa ia o ke loinga lava o se whamangianga ke I le Silver Group le ua la ko whakingoa le mea ia mo la ko aranga kupe
ia e mangkua foi la e mawai foi o ia e koe kami mamai le kelo me ia mawai ko pe whapopo al Malo Ele kau le inga kuwe. ioi o ngā ruenga ka whainga ruenga i kua ua o loke whaalongo aku pe ia ko rua le au ia kamali i fo i welo o le a fo i o le pa i le afio anga fo i o le afio ngai aku le pa loko whainga ruenga umai o ira ni maa ngai a kero le mea ia e pe o ngai me ko sofa pe ang o whai aku e kai mea la ula unga i kua ma o pe o le fi whai mea ia la uri iang kia ngai ai o le mea ia kai loa lava o se mea kaungo o se mea e kala whea ngai maka ua i le au ngai Malo ia o le mea ngai kaunga whai O le lo pio au tata lo pe le fai tule i se sai. Le si Atinae tele a po le o le tato malai ba le i tia bea. O al fa mo mo fo ne ye o pe malanga inga le fa sa mo lu. Ai pe falling a mai wole i se fa mo o le fainga Malo lo ne fa o wina. O la se fa inga i luma le fainga Malo mo tia bea. Fa tai ia so se aki nga e la vai ka ua i me foi vai e sa ka foi nga i singa mare vale le foi o i la foi fai ku ai ngana nai o ke le ai yaku i o i mare vale le la e ma fuala sa fa makalanga o nga ele o comply pe nga fakia ele mare vale le la ku la fongo fa va Malo i me ko vale o le me bobua se ka o kole whaka o konga lai vale e mamla makere ai la ia pailake makunang whapenga e le mea alea o le kalawhianga ai o le kei mea landai o le alwhai mea vale le kere le la longiu o le mea o nga o lea e whaka okole e ka okole mlai vale le i le crosswind direction ia e makua foi o le land ma le take off e go against the wind o le mea le ngo pisa ia kua i whainga Malo karuai fai ai whakakia le kusai Malo kula fongo ma le saunga le mu o le whemalanga inga foi o ka kua kungu mangisi foi au mai ai mangai o kei loa lava le ngau ka inga lai ai o ngikulanga foi o emergencies ia e mawhai a fo inka le avo a makanga faagasolo aku lava le ia ka ko whainga Malo ngisi fo i vale le po helicopter e le kamanga so se mea ku ai ma mai ku langa whapenga ia o le mlai vale la lenga ia o le ua e kere fo kupe ale pulenga o mlai vale le sa whaadoi le whakaunga whangua ma me whapenga ia o lo wai e le mga kore a whaunga nge le APC i langa polo ke kila le ia whaasolo nge ma Singapore i le kako kamawhai le i le me o solar farms o solar projects e ma kua i kuri e lo kakou le se whenga o kakou ma le whai la le solar farm nga tia bea. ia o ngā la le a whaunga kako Malo o le a whai ia solar farms Se le solar farm talawe tala tu lovio. Se solar farm e fa atino ai le pulenga o le tise pe fa tu uitua le bainga tu mooti. Ia makua foi le wa sa ia la vale study ale Malo taluai ngo agree ai fo ia e fa ku aku ia au o nganga ia kua i le private sector ia po ngi investors fo ilanga fa ia ska ngo ka fo ia kingai ia o le ala ua whamaku i kua ia o ngā whakau maila ia Malo le kisi ia masalo e se teimi ka ko kalangoa i le kau le ua umanga set up fo ngeima le pulenga o le kisi awa o le kaimi le nga amaka ngai i le whakau inga o solar for Samoa mangkua le nga o ke o mai e iwa senge i le yungi ke kasi le whakau mai le IPC le yungi ke mai le solar la nga solar for Samoa company nga ia
mako kama fai a le nga le ongo su lima sfulu ongo senge le sa ola i ke le o le sa ola i le PC le kisei o i da ko fai la se ke le o nga nga wai ia le PC ia usa lola ia mako kala ngoa pe mfenga fa ka mai de ia le sola fo sa mo kau ku se le nga wen ia fa ka le PC le ala o ko kam fai le PC ko ku waku lava i le fa ka ko ngale feng fa vai ku private sector ia le ala o ka fo mai kampangi o fa ka le si le lua me ka waki fa le lo ma lua me ka waki i le ko ngai mako ia fa su ko sing ile unique le ala o fa ka me le PC yo ai la ke le sa wa le iva fa su ko sing o le California le o como fai standardize le feed-in tariff ai si au vai ngai wale a ko tenda lo ko ke lo ngalwenga fa solo fa yang o mai e o umala le kaule o e lima su lo sengele ko e sa le EPC le ko ai fika mai la i le fa su ko sengele ia ma le lima su lo senge o fia iva senge iva senge le square le PC le mo ile yungi ke kasi fua la i me ia fa pe wa pe fa fonga me de ko o kala ngoka ko i senge ia o le senge kasi skama i senge e kasi senge aya ka kala ngoa ile kupe mo ia fa ka fia miliona ile senge kasi so le la wanga i ile mako polo kala me ile kulanga nga bae ile fa moe e o ku ia yu lai wa maka uma ia kampangi o la ko mo ia ngi fa mangianga fo ia va kun malo e la ko ke fa ia la ko polo ke kinga ia ma fa ka uma ile le afo ile pao i le PC o ise tei fa ta pula fo ia o tu tino mai le sola le fo le va na no si le ti si mai la i ti ave ia o le kulanga lava ia wa le fa po fa ko a maka nge ai ulai a maka lo fengo installation mo le fengo la ko le ala ku dia kwa ia le kausa fo e o po november po october wa kingo mai wa kemini masalo penga le course group senge e pere o fo se course group senge le la fo le renewable energy le ka vanga ka ko o le polo ke kila le ama le ka konga luenga mala kinga ere ya fa kingo nei ia o ku kausa fo ka ko valus fu pasenge ile tua le ala mo fiofa wa tausa nga po le o nda tala no le fa le wala le nga ia tu nei tal fa tai o pia na i sauti o le o tau no nga luenga i o i faleolo pe o fuafuanga mausa ia ala sa mo le fa le o wala mo o le tu la tu o le tu sa ni ia o mai ale a fo le sosu enga fai ai ile feasibility study de sa fucking oile le ngal wenga ia o le ala ua ku akulo ile ka ko official tupi ia o la ko ngal wenga ngal su e marku pe fucking oia ngal wenga ai o ke kar ko lava o se piko e kakau o nga faven fucking o nga o le chefe fo i o le awala o lo anga i ko ia o la e lua ia ko inga lua options la o mai male mal kampangi dan ko ia se susu enga le o le option mua o le o soi fo i lunga o le awala i lunga ko maunga voi o ia koru ia options sa ia o soi fo inga waku i le ka ko malo le ko i ro papa o di kule e ai le fio e se malako ele ia la di mere masangila ko ia option mua nga option longa lua le sa fa de fo ima fo nga fo ima ta ko fainga malo ka duai o tanos ia mangai ai o le makua i kau maka ia o le si foi la mea
aka kilo fa mafau ia o masangi ia ka ko piko le alula tanu so ai so nga no wenga saude ngalu ale ko ngol tanu no wenga alu ia de ngalu ko nga ia se fefo ia po le fa lau kele lo le awala ile ku kai dunga san ai fa mau dunga ia o ngadu lo so o vai nga nga ko lo la mafau ia kai mingi po la se me piko silinga se fe ia mo le malo le tunu i le kusa o le moko ngai ia pot ile tulanga le awala le tula le o le o le fa moi le na ia i o malaba lele ale mau tu fo i te le pu se sao le fa nga malo le nei ile fa tinu ina po le fa tau ina ile tulanga le o le fa tu peina tu o le fa le po le fa tai no le wala mai malua e tau fa le o malaba lele wa pero le Atinae na fa tu pe ato ala baile ole tu pe la ia mo le sila fia la tu ulo fio ia aftai mai fisili ole tu pe la valenga au mai le fa tu pe la langisa fa pe e fa tino la nga duanga le anga in mai vale mai ole ta mole voile pole asphalt e wakula e ngakala i malua ia on nga lulo le chipsi o voile le pole ta voile le fa kai ka ko wala ku kau fa le ia inga ua kula mai ka ko fa nga malo ngei ia sai la vale ki le voile ia ka nga fa la mole kau o sa va kwa voile la ka sa nga la fiona ko mai kai pan mi marka peneta e se swinga nga ele aru ko va kwa fa fon la tunu ko makanga le akinga e le langa o le fa kupenga la le asphalt le mai i porka mole le mai malu kau mle vale o le fa kupele ele malo ka ko malo te mingai masalo nga i le la loi fole e lunga ko los fu milion al fa pengo menga fa kingonga le awala le kau le wa mai fenga malo sui de menga fa la mole fia manga o foi oi i faliasi oi ver e o kori i male waku o sakapola e fia o foi lungo o kala mole ia o le lau ke kilo aku masalo po o ngai maki po apelila ua kala foka ko wala mai ane alvenga mo o tata no ngai Faalauiloa las tula ko ita penanga tatu mulai wa le mole fontana tele le ta pulenga te ta i ta pulenga e le Atinae tele na wa ta te mini ia ia ka penganga lo a makar kai mingei o faagasolo kai mingei kai pela o ka ko ne mau ka fo ile ka dia ka ko malo o VIPs mangkua fo e na lai sai e ka ko ka mai fal sa mo fo ile sa ku e ka fo le terminal o nga ka mu o ka ko malo ia ai ko mai ka mai la e la kula le vale de ku ka ko wala fo ile le aero bridge ia o SAVALI pule ko komo po o mai fafo sa kami ka fo vale le ku ia ko au ko ngol fali le la sa fa ye lo le fufu anga fo ile ale ka ko fa nga malo ka wala fo ile mle vale le pule nga mle vale e la kula ko komo alo o so fa fo male vale le e kami SAVALI ku e la kusa o e alu fale fo nga fale mo le VIP e kere ko o so fa so we foi la foi ka ungo ka ko me foi pe me ingi usida ki le pelt foi le alu le pipi le po le travel pelt o po la ka ungo le menga ia e kere ka u SAVALI o ngalu fa fo me vale de punga dunga ngai ka kalangoala ia la ave o ko ngol VIP ia ole melaranga ole fa pe fa umange ia yungi fa yungi pola makanga yu lai na luanga ma ole VIP fo nga ia ole ako si lar kai me fa umai e ki waka ko le king ole afo ole falenga
inga ia kula i mai foi le o kuika ia malo mai fafo maka mai fafo i ka ko falenga ia ele ngaka foi la nga o le ia avaku foi le kalsanga i le palmia mar kapeneta fai se ka ko regional terminal o le mede le anga i le wafu o ingale ya o mai ka ko vala ai ki foi fele le kuila ya o le ka o domestic o nga international ia le alunga i kuila le la o ngofo fa fai ro fia poko inga o le ka o le regional terminal inga ia wa o foi se kai mi e ka kilkile mai ka ko vala po fe lo foi me ka 80 hours ia o inga ia o so ku konga o so fiki me va pena ia lo le menga ma ko nga lo foi e fa kingo ia le kulanga o le kamai terminal nga kai pia o kamai terminal so i fangali fa le fe lo la kau kire la kiki la le ka ko terminal nga le ia tina mo la lo lu ele ye se fa mo lo le tau fa umi la titi ka to runway pen pai ona fa mo le tu la no pe mala va le fa po e luoni va ai en pena tau u le ia lo se ia ole afo ka ko ole umi la ye ka ko runway kai mi ngai pon va le ole nga fakia so skwai nga va so skwai nga kere e mafaianga land i makula o le ka ko mala vale a ko sila lai i le lua taxiways e a wala yo mai ko ngol terminal le la mo ko ngole le office a fa pe e land mai le si oso mai i le si taxiway a la wa ku le si lu e fa ko nga be fa pena a ko ngwe e singa swinga fo ile onga o le lava kilo pu i le ka polo kala mele fai o le a yengi si kampangi vale le fa popo mai ya wa le ko ki mai ia le feu kanga inga mare va fo ile le singa ainan airline le nga mai ka ko ku si de fo ie o ke lo lava ngofo ka kalo pe ia ka ko o le ka ko vaenga le tourism ere ia koyo o mai vale le foi nga mai ku si ma kulang fa peng te ia kulang foi ka fa lo ngok foi mai ke o mai singa ma mai i a vela fa mo o ka fa o ele fa ngala ko fa ka wa ia ngi fa ngua ma kulang fa peng pe foi al mele fa ngi usi ia ka ko ngi usi la ke o ke lo vale le mai asia ia la ku si la vale ia ai le fa pe fo o ye kui vale ngai fa nga malo e o mai ka fa o mai fa ka fa mo e le ma fa nga kupu se me va pena ia mangisi fo ia o vale le fo kampangira ka mo fa ko so mai ko kon inga ia senta ko kon o Samoa ia kulanga e le ma fa le pole hap e le ma fa lang ka mo ia Samoa e avea ma ko fe malanga i vale pe a le ka mo fai koso mai lo la vale le ko a makalo io kampangi vale ma ia mauangi ala va vo po ra che mai le ko mo e ka mo fai le mo ko va pena o ngai mo ia i fiki o le wa a head a fiki i le fo i le kinga e kilo la vai a kampangi vale po o fea se me la laka i New Zealand a la laka isia kungu o Pacific o Samoa la lo ke pe o melanga o le o i kalsa o so tanga la na e lai ona pe o le aver fa mua i le malianga po air service agreement al Malo mal tele o company ba le mo yende ia o la ku la vai i kungu e a mangila ko kalsa fo ide fia fai pa anga ma Samoa e fe malanga ngai vale ia fai mua la se malianga fo ide ia open sky ia la kuta kova saula kova o kene ala kumu ia wa kalsanga mai ia e pe o meanga o air service agreements
ia o le mea ngai faagasolo lava i o le kapegeka mo le selakofiga alo pe auai pe leai o le ala ua faakigo ia ua uma laga faakigo saiga mankua o le air service agreement a le malo saiga ma le malo Samoa ia gasaigia le takou faiga malo kaluai ia o le ala ua makokaugu'u mai loa ia faakigo lola le amaigo airlines ho ia igi ia ae o ke faalogologo aku ava i le airline ia e fia o mai ngei ia mafia o sokuisi akugu o le pasifika ia o le aoga lanaga o te whakakaigo i lalakoga o le ua i le kako air service agreements ma lalakoga a whapea la e saura i nani ia fia o i lalakoga ia e kanga la i whakanga Samoa naga le ua i le kako connection na ia o le fo i ae ua umaga whaikako air service agreements ma le ua alapi ia o la fo i la e ku'u ia alapi po la se lako kaimi e sauli lako Emirates fo i lea ia ma soka'i ma kako airline mankua o a'ua ia ma la'ugaluega o le fai o mea i o laisege po agreements ia i le siakugu'u mai a kako a o mea ia kau airline ia o lai la fionga i le Minisita o airline na kako ia e soka'i la lako ingi co-sharings me whapenga ia kinga e kako a fo i airline ia nango whanongo ko ngei fo o whai mai i la wari ia le whonga o parmengi whai mai o SAVALI ia o tele malatu ia e sa e ka kau o ngai e se ka ko whaale le pai ka kilo i le kaimi ma le whaasoa le ia ingi mai e pe o le fo ina le ua le ngofo ia fo ia umala u pūrenga o loe au mai koso mai kongu isi mea ia mo le kaimi ngai ia ai se i ko kupea i o le miska o le airline ready lo le miska ko vale ia nga o vale le inano le ia pe e manga o fesela ko fainga pa anga ma Samoa Airways ia ai o le mo fa mo kala nga foi le director e ko lu vale le kele au lo ke mai inge fa nga la ko ma le Samoa Airways le ha Wangale asinga le wangale asinga ia ngo fo i ma i le fongo fo le ngo lo ka sankengi a November i perkangi ia ma ko kala ngo fo i ma le Minisita o transport a Singapore o le vanga ma ko ngau mai la vai e fia le mesela kova ia o lo fo kuanga langa fai o le dei sei avela ko kal sanga fo ile pe pasia mai ka peneta Samoa fainga Malo ia se ka ko fainga pa ia o ma faila le ko finga o la e ka mo faila o vaenga ngai i le route fo ile mai from Lex to Faalauiloa i o i ale ia e vo fo le sai le o makapipi ia study solo po fer me ko ke le Samoa mea mo wal tu ia la o ke i lo falo mo ko ai ka mai ke ula foi ngo ka Samoa le ngo foi Amerika ia baka dia la ko e fai la ko pole o ngai masinga fole ke anga i i Singapore mo mea pe a fai nga e finga ngalo ma dia pa mia ma ka peneta e fai se service agreement ma so le temi nei la o le tulanga o le pisa o le wa le manatu se valele e fa tau nu pa ele o le taimi le nei ono o ia inisi o fa mo ai o o ia le fa mo po le e faisi pa anga mo company saina le ina ia lisi pa mai na ia va le company le wa fe malanga inga ia atonu pa u e foi pasis o le menga o le kam fai o le kam fai kwa ia kele mai company va le afa pe o la koma fofongo kai pe Singapore a fa pe la ko ma fo e mai ku le si ko Samoa ko foi e fa penga foi le aina sa u ko foi e fai da nga fai se so ka inga foi le ku le nga sa o ingi si la lo inga o kirang pe aru le si wori ko me fa penga o le finga una la nga fa pisingi se o lo kilo o ye inga ia ma ko le competition inga ia ka mo fai ko mai da lor passes
Australia ia lo wa manga ia wa lo ia va ia lai I New Zealand o le ala vai focus ia ma fo pele como fai ko le mai la lo ia passe se ale Fiti Airways ma le New Zealand ma le lo fio ni te ko e se sim ta u po u te a u lo pia ali so fin nga ia a kongo le ia ngi sim ma ka u fo e ta ko e pa me o e a fuafuaina foi le la lo le o le plan a le sector ni le Ministry of Works ma le infrastructure transport ia o la ia fo ia ko kikia uma le ia le feasibility study por su en ala wa mga failing a mai le ADP le ala ke por ADP por World Bank le 1 million ale fa ki ngoi le study o ta ko wala le kolosia ku Cross Island i lo ko le kolosia ku ngor sam mai sauson e la kusong I so pu I ba ko e taula I feli tu sa ele fa mo vai to lo ai o le lau o mai le fau kuanga foi a kampangi le fai le study nga fa le kelengi fangua foi o fai le falling le la waka o sifia ko la wali il fai ngor study nga I vai do o winga la e waka mi ko nga kai I kolosia ko pe o se me a makai mo o le malu foi ka koliko le feius e o ngale ngo ko vai ku la ko kala ka fai me ia uma foi le study nga ia wa fi ia o World Bank ma le ADP kai minge e fanti e mai kupe fai Atinae tele o le e va vai mai ia for kupe o me mo ia fai ia ma me ka ua o le vako priorities na o ia le tangata mo me ka ia ka singa nga o vai ia le foi me le ua a makalawa fo uma feu nga inga fo ia ka ko kampangi va ia ma Malaysia ia mo le ko e fausia inga o le sui o ka ko fo Samoa o le la fo ngi kausanga ngi misalo pe o ko kausanga fo fai uma wa o me fa ia ma ko fo ina ka fo Samoa ka manga le area o mai le aulo I kuina e le nga ide jara so ia ko kuina le fa nga sia ka ko fa nga ia ma le pesia ka ko fa la mo me ia ka ko se ngi fo ia ma sila me le wa man ko le ka so ke ni le nga faila ka le ko ngol parmen el pache de lua fe lua ia nga faila ka le ai ka ko service ko ide ka ko so so ngi I ko ka I la ko mo ku ia di mai la ka mai le la ka ia le wa amaka fo me nga amaka mai October last year ia la e fe fo le kai lua kai ko ma singa ma mai la ko ka ia alu ka ko va kiri pe o me nga sa ma ka ngo fo I ma ka ka ro mai fo la fio nga sui pa mi ora ko ngai nga ia la wa amaka ia ka sia wa e ile le fai pisinga nga vidi mai fa kai mai e ke mai fai e per ka ko me e kasi la container fast food mo na ya do o ile me nga I kiri banga I mo ko ia fa ia fa pa u la lo ale pa u la lo ia wa ka fo ia mo ko a ve mo I ia o kasi fo nga ku per ka ko u le mo ia le ia avera le mo to le fa lo fio nga mo fa no mai o tin a tonu a faia mata o si mai e tau o tele le sila pia la tunu o Atinae tele ni wa o le tulanga munia o fa mania nga mo la tunu la tele mo le tuele fa tai la fio ia na o mai mo mai sa mo ai mo le terminei fa so fuia